koliko je u stvari ovo sve zapetljano. Tu se ne zna ko koga. Ovako, prvo sam jutros vidio vijest da je neka gospođa nešto uradila dekanki fakulteta u Nišu. I ja pratim na Facebooku jednu gospođu iz Niša, ona je poznata tiktokerka, Irina. Ona je objavila kako je tu vijest prenijela, ali iskrivila tu vijest. Izvjesna Vejzović. A Vejzović je, u stvari prvo ovo, Vejzović je objavila neki naslov da ona otkriva pravu pozadinu šta se dogodilo u Nišu. I tu će ispasti da je kriva ne ta što je nešto uradila ovoj dekanki fakulteta, već da dekanka da će biti kriva. Ali, to je verzija priče od ove Vejzović. Ali, provjerim malo ko je Vejzović, mada sam ja to znao i ranije. Ona je ekipa sa Helmkasta. O njima ću posebno. Ali ukucate na Google njeno ime i prezime i vidite sliku sa Koluvijom iz Jovanjice, vidite sliku Vejzović sa Vacićem, vidite sliku sa Micom Zavetnicom. Ali posle toga, mislim, ne moram više dalje objašnjavati o ovoj Vejzović. Ona je sa Helmkast ekipom. Sad ću doći do toga. Ali na jednoj drugoj Facebook stranici vidim sliku onog lišća. Da li je on Vladislav, da li kako se zove, ne znam. Ali on stalno gostuje kod ove ekipe na X33 na pravi odgovor. Kod njih je gostovao i Nogo kada je nešto izjavio u tom videu, jer ja ne pratim te kanale, ja znam ko su oni. Mada prije nego što sam počela snimam za YouTube, nisam, drugačije sam ih gledao. Smatrao sam ih patriotama. Vidim sliku tog lišća i tu piše da se taj Glišić ne skida sa Happy-a. Valjda gostuje i na Happy-u i na Pinku, ali i na pravom odgovoru na X33. Jednom mjesečno obiđe njih tamo i svoju verziju događaja ispriča. Ali posle toga naiđem na Facebook stranicu Helmkasta, gdje su oni objavili, ovako piše, citiram, činjenica malo jošte. Da li je ovo tačno ili su laprdanja? Završen citat. A oni su objavili šta je nekad valjda na Instagramu objavio gospodin Ponoš. A gospodin Ponoš je tu objavio, da li da prvo objasnim za Helmkast ili za Ponoša? Prvo za Ponoša. Ovako, citiram šta je gospodin Ponoš objavio, pa je to prenio i Helmkast. Citiram, ne znam u čemu je problem što je moja supruga Hrvatica i što je moja sestra udata za Agima Čekova. Supruga Živojina Mišića bila je Nemica i niko to nije video kao problem. A sestra mi se udala za Agima u vreme dok je bio oficir JNA. Istu smo vojsku služili on, ja i svi ovi koji su protiv mene. Završen citat. Prvo za gospodina Ponoša. On sebe poredi sa Živojinom Mišićem. Ja nešto, ne znam da li znate ovaj podatak. Živojin Mišić, inače čovjek, general kog najviše ja cijenim i on mi je broj 1. Jeste bio oženjen Njemicom Luizom, koja je 1941. zaboravila njemački. To je ona kada su Njemci došli i tražili da razgovaraju sa njom, ponudili joj neke protekcije, jer ipak njihova je. Ona im je na tečnom srpskom objašnjavala da je zaboravila njemački jezik, a znala ga. I da ne želi da razgovara sa njima. Nešto ne vidim da, za mene uopšte nije problem to što je gospodina Ponoša supruga Hrvatica. Nikakav problem ne vidim u tome i ne znam zašto uopšte Helmkast ekipa piše o tome. Valjda da bi skrenuli pažnju sa onog svog tamo što kriju. Ali nešto ne vidim suprugu ovog gospodina Ponoša da se ponaša kao što se ponašala Luisa. A u stvari ja ne znam ni da li su ovi podaci tačni. Valjda jesu. Ne znam, ali znam da Helmkast ekipa ovakvim stvarima glumi da su patriote, baveći se nekim nebitnim stvarima. Ne znam sad kako ovo da kažem, prebrojavajući
ko je koga oženio pričajući o drugima i to skreću pažnju sa sebe. Ja sam pratio njihov kanal i vidio sam da ova Vejzović u komentarima, tad sam prestao da ih pratim. Jer ja ovamo gledam Vejzović sa Mišom Vacićem, sa ovim Koluvijom, a ona tamo sa njima. Doduše sa njom sam vidio i kneza Babovića, koji je promijenio priču od kad izašao iz zatvora. Znate šta ja mislim da je ovdje problem? Taj neki iskrivljeni patriotizam, to jest lažni patriotizam. Moram ovu priliku hoću da iskoristim i da čestitam svojim pratiocima islamske vjeroispovijesti Bajram. Ali ovo jeste naš najveći balkanski problem, što ne znam kako ovo sada definišem. Pričamo mi o drugima da ne valjaju, a mi smo dobri zato što pričamo kako drugi ne valjaju. Treba svako da krene od sebe, treba svako da se ne bavi drugima i ne znam kako da vam kažem, znate koliko sam razočaran ja u kompletnu ovu ekipu sa Helmkasta. Nogo kad je gostovo kod njih. Pa je se pojavila informacija da je u bjegstvu. I vidim da mi je Vladislav napisao da je vidio neki video sa njegovim advokatima. Što se tiče Noginih advokata, ja se jedino sjećam njegove slike sa Đukom, onim advokatom Dijane Hrkalović i te ekipe. I nije mi jasno zašto je Nikša sa pravog odgovora promijenio thumbnail sličicu, koja je možda pravila Nogi problem, a možda i nije. I to 3 puta je ta sličica mijenjana. Ja bih volio da ovaj video neko pošalje ekipi sa Helmkasta, pa da vidim šta mogu da mi odgovore i da mi kažu da li sam jedno slovo ovdje slagao. Jednostavno, i oni su dio Oskarove ekipe, zadužen za glumljenje lažnog patriotizma, za one informacije koje oni objavljuju o njemu. Vjerovatno im on dostavlja, ili neko njegov. Ali nije patriotizam kad pričaš kako drugi ne valja. Već svoje greške ispravljaš i baviš se sobom. Počnite vi da snimate za YouTube, pa ćete vidjeti kako vam se neke stvari koje treba posle da prepričate i taman ih zapamtite, ono ih neko promijenio. A što se tiče Noge, neće ga biti jedno vrijeme, onda će se pojaviti ponovo. Čeka da ljudi zaborave ono što je ranije govorio, ali pokušajte vi uraditi ili izgovoriti ono što je on govorio. Da vidite da li će, Vladislav je napisao si mi kako je Nogi zabranjeno pojavljivanje u medijima. Prvi put čujem za tako nešto da može da postoji u zakonu. Možda ima, ali specijalno napisan zakon za Nogu i ovu ekipu koja zamajava ljude. I još jednom da ponovim, kao što ovaj Ponoš ne može da se poredi sa Živojinom Mišićem. Ne znam odakle mu uopšte ideja da sebe poredi sa njim. I da ne zaboravim ono glavno. Kao što Helmkast ekipa, glumeći lažni patriotizam, pomaže da se obesmisli pravi patriotizam. Isto tako i Ponoš je iz nekog razloga odabran da bude nasuprot Oskara, piše takve stvari o sebi i onda Oskar može da se predstavi kao veliki heroj, spasilac. Ponoš iz nekog razloga kao da pomaže Oskar ovakvim svojim objavama i tako to. Ili mislite da je to možda slučaj?